Ngino kunati yakari ya muna tumiri barabara ya kire kia ngontere chiarura mani vedrete nini bakura kia mbunge wagisio Kimendi South Shadrack Mwiti kuingia wirane wako babudiri barabara ya uniarabu guwete ogendi ni budrete bukia ontububu muna kinya wiki makita yodoko impangi ingira bedera baikuluka era Martin Mugambi kato echio. Akiaraniria nandiki bandetoa karibantura chiaruramana tumiri barabara ya kuma keria kuthikiangwa kirigi chigombunge gya Southimenti iboroterete bunge wao wakagita kashandira Kimweti kumania na kuthuka kwa barabara enu. Bamami betu ni baunikangirite guku muno ndakajia tujia bikibiki jia umia eria letu rithiete thoko rigetikaga kogu ujumbe bwetu ni KMP wetu tawe Dr. Shadrack Mwiti iguru ria barabara eji njireje yatwire ge county government kaduri murungi amicokie ki national government kogu iromba ria twi nario au atigirire step eu ni ki Dr. Shadrack Mwiti ageria kungangana nuntu nage turomba kura ni twetikaniriria ati njireje akageria kumithingatira mwanka ikirwe rami kogu riu ni iromba ria twi nario na tafadhali twamuthurire na nkorwe muna tumwendete sana na twamwakurega na kwegana nikagita kaetha iji eja twitike barabara eje imenyerwe wa mwisho turadurire ni Shadrack Mwiti Dr. atwira wona bwanduro gu meri rati ya mbere bukare matunda menu na barabara no gutemo tukuona ana betu ba cukuru bareta cukuru rukiro ryo ke mwana ukamwira eta cukuru agakuria baba mbetete cukuru njira ni uno kwa banda gwire goro bariuga Mwiti kagita kararombaga kura berekaga na kubera akabaruthira barabara enu akaja kuthungira utongoriani indi mwanke munde barabara enu ituragia mitaro neti kumba kugendeka mono kagita kara kwaura nieje to kuinya to yakwe kuritaya nieje mbere aturitaya ndu twamudurete kinya na wendo na agitwiraga ati wona theoria message ya dirikari akaruta ngogi na message ya meuko mwanka tukale wega riu ni tukurombe tari romba ni aturirikane no longo kwigwa kajuka u aturirikane nontu cukuru tenge ya gakoni arimo bonde ni bararamire riu niyo turuga atiri atongorie betu Shadrack MCA betu mucoyi wa Ndomiano gavana wetu Kawira twigwe ni kia witu ana betu no betaga cukuru ona mbasi ya kujirana ana urite BC ukari ambasi mbasi irironga makeria mini urirwa rukire majabura mwana waku akemana keria na iturite bisi ambasi ukuona yutu turire ambasi lakini tejira mwana mwankangetini itu atongore batu twegweni bakiongera bauritie Mwiti gutigira barabara enu mitaro enu ikumaranirua na nkinya barabara enu kuthondekwa bakiugaga ikaritio gune thiete na mbere kuthukangia na nkinya kuringithia miturire yawe kiumaga ira ni murako ukamatito na te mtu kunginya riu rira butangukire na aria no kwirwo rimwe nguo ikweba riu gwa no turamire mwana ora burai nawe riu tuliromba barabara eburu tuigerwe kiao agekuluba kudira na tia agekuluba kiona akulu mejie na aria mugekuluba garia kwirwa wakauga ii mugongo jwako ni jo mwaraganu alafu ria kwaula njirete ko media we mana kana witia tudiuruka njira chogorie kenda twijakari karia ni nkolomba MP wetu na Kawira Mwangaza na MCA ne baraidiria njira enu ntuno antu baeria je kiripotera Wero TV mbitagwa Martin Mugambi.